wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wasallam, amma ba'd. Kwezi watukufu, mafundi watu, wababa hatu, wazazi hatu, wanasho hatu, wanama wanzani, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Rasaya do omba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ike harehemu owafu hatu hamadi namna namjulizani usiku jana yauka mzee wa hatu, mzee wa hangu, mzee Abdullah Mrume, mbaba fundi watu, mwananyasi ustadh Ahmed Abdullah Mrume peti amada, Yusuf Abdullah na Muhammad Abdullah, ngeno wana shohangu Maryam na Zainab, relatishiwani mbaba hatu hadi hosu kwa lilo arnamjo ikoni. Mwenyezi Mungu mrehemu ya rehemu wafu hatu wanti pia janliye rihunde wandu wari rehemu wakatiri johufa. Angamono eze mesaji za nyonyoti pia, jazakumullahu khairal jaza. Mwenyezi Mungu mlimanindro duniani na akhira. Ya janliye ke banu kartura mvuza bure. Ya janliye ke engagement ne bwana riwana winu garjo hundana nizi faida za duniani na akhira. Jerika miongoni mwa wandu wanilienti hatu wandu wafamu barini wabaki wontijuha au kainti irengelea edhuluma ibunguze wanawasome zeno wezo ntipia Mwenyezi Mungu arejezezo arumenti hatu ridwenda rotembea rumezenti za wandu rorejei asalama Allahumma amin. Kabla ya rahaneja monesani mahadisi riamba waban kama mjulizoni ya ukana ngabo wandu wakaribu hauna kahamba wanondu wakaribu nami wadu wandu wajua mahala nini yeshio na wandu rakaufanya mabunjilio ili riundane na ndrazi ya wauni enti hatu ya usoventi hatu amonge ngabo wanaume ngabo wanawashe wajuwao mahala ni wakodo ni yeshio. Baada ya yabo ngabo wandu bokumkinike wabiri bavuni ngwa hadisio dawana wandu hamali wanikiwa hauha faida nafsia zauka ekenga mwanzoni ulawa jabelu jafakri jafatihu wajue mahala njo ulilio ntina mahala njo utawa hata nike kanifu wako wakati uja sha omwe esha hangu do ujulisa wandu ndami wajue ya ukana ngasi haruma bwana aukari uliliwa ridharaulwa rihibiwa zi haki zatu rija ngarangami ya rumati za wandu yawo o wandu wao haina mru niju kaka japarihani hahun duniani gujo parihani ya akhira yaukanjaua mru njahibi ya mru njafunga mru njatoa mru wansijuha mide na dhulumiwa mide na uliliwa mide na fungiwa mide na zila wansijuha hangu yabo o wandu na waone seleda hola hangu malawe hangu wabira bavuni wenda waangarie yezi hawanzo ike njeni ulwao wanzo habelu hafakri hafatihu wazali ne fami hahe wado wandu sofi o wandu karibu nao wanambia lelo tika mbiza mndu bana abo mdi anambia direkte ya kada eno wandu wao hanabikana wallahi rihuwa na ruma kadha 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 yabo doju utikiri mndu wao uswaliti na kadha kadha abo tukazani mchuliza ni yauka almuradi mimi o wakaribu nami sofi wajuwao kabo do jireno ko kadha o wandu wangu wajo jeleza ezabaki maudu twakiyama ezangu mimi sinawe do binguni ba Mwenyezi Mungu anisomesa yokana وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا هارودي هرمبيا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. بعد يابو إذا جاء أجل لا يستقدمون ساعة ولا يستأخرون. حيزو وتكفو mtokanzani mjulizeni abo yabo na mweleze mbio mfanyezo mtokanza mfanye tinauba kidunia ni bano kwa wakati uja wala ntinaho ndo kwa wakati kojaja shaga boze sababu eze sababu hizo yabo embaki linembao starabu titinge jola zimu mndu yaonese anka ya ndongo hojiri basi haya na mwedemo nikwe mapesa na mwedemo abega mjwa ya bunilio nje mfanyizo mtokanza mfanye kwezi watukufu ti renge initiative usikwa lelo hunu njeni shukurie ma opposant enfin bo amba ndongo za dunga mradi ya ukana ezendabo za voti zinu rambilo azo 2016 2018 2019 ou 2021 2024 kabati yatanoza stehilo abongelelo haina mwenza akili haina mwenza irumbi haina mndu mwenza sheu haina mndu mwenza haya ambantina hoenda lelo nedena fanye betisi abo usikwa lelo ngamshukurio ni wandu makanti wazima maelewa ya ukana yare mwabila benze ni mde mwatano sha mlawa haruma ila avese mwanda maremayo
ya ukaha mtoka hama jizina nyosh lelo mwanzi ya ukana ekeze conditions zini kezi karna heda rumavoti iyo ndizo chukanza jeri hadi siban eke kam tuende yabo ibidiri fanye rilale si uhe jeramba azavotizira wawe aisange jau au gejo lazimu rirejeze lingoni ya fanye revision ya hezabira yabo izo kamna ka ujo mwanzi ya Facebook mzirenti basi ezabili nyoti pia mmono ya ukamzaza fanu haroha wallahi ngamina mrundu za fanu anabiokana ngamtomza za fanu ngamina ntunne ba wallahi landim ani para da wala wandu watende wanabeza habari maba ngamtomza za fanu sha utizambie mru imawa warohera nziwa waswiti Mwenyezi Mungu jomlibando ilade mana natushanga yabo naona waroha ezararu tikaujaban lelo ngamjoka wa wandu walona wandu wenji walona milioni za wanadamu wa wanza au wadungao mimi fakhari njaparo kajalu alhamdulillah wa shukru lillah kama bomba de joka ndenga duniani ti wade waniyabi na rohombi na uvu kaga bo joka ntwa duniani mimi wallahi ti uvu ngami banu ti tolane de nasomeno wanizaya tende ti somo université somo academy ti tasende zangu na mi abazi ti lawane de nasomeno mekaniki wana kaura mpira ni rejei tende tizi ilwa tambaye ndabangwa jonda wahuzungu seno huruma hata kuna usoma hindu tika oblige nije aruma azihari non dohonde mbaviza tinjia tiundwe baki ti somo université ti timizia tinjia academy ti somo ti jafara anta ti somo mbabi ngami banu amiyeshe mbabi Mwenyezi Mungu yanubili yabo jabanu mimi bainga mugana doktora majana maili mimi mkedo na habari emduni ko mwanidi emdu wabudu mgundo rahanami de mndu bokogu jiste kingena malezi nguro mungu rahana mi gode mndu nkoma ni dimim Allah shamdu na mapesa yani dena zile banga une dena firo une dena hib sina zonizo na ubi mndu jiso mndu ko fanya mjoda na jitsune ni do ta champagne joaza de ndo jibiza na ujiba sabu mimi no sela uso ani yora rate saboni rat na team lenjo sikuna jana ba mazoni do tamba pisa champagne baga mona isoburi kamjomelezano o wandu wa mbele yao mndu ya rundwa ni bino ili wake wema sheza muhimu na kanza mabieni wanu hiti tika ujanu rongoze o wandu wa irdarasa no wandu wa uzuri wa dini no wadunga yao yauka njapulwa ne dena mtundeni izo masoma kamsoma kwa mjasoma shoti le shani hamiswiri njabe hamiswiri no anizaya ne dena dotunda o ya timizi kaja timizi o ya somo ikaja soma na Mwenyezi Mungu ekadwa angalia mndu asoma hajuna asoma mbabititi mbabititi wasoma go irumi ondo akunge jowali yo defasira mana alima wa amila lamia asoma urumi yo wali kamina wandu kume banu anangalia ao Jibril ngo jukana wandu ziwi kume msaada ngo jukana wandu ziwi 20 alhamdulillah wallahi njaparo tambi hazabari tijojibiwa mina wana ndongo wema wa darasa rekawata rekawa wafikihi rekawa na jodo wa bavanu riadisi riteheri jibiwe za lazimu za tulazimu wana konkuru na izopi shaholi hode nti hamu ni wonao wandu watonda tamba iruha la wafao no angamia ntushinda na stamili na uliliwa na fungiwa na zitwengeza tirantu wana darasa wana fikihi kando ambio wandu yokana itumunge chuka kwa siku kadha mwana dobinga chuka kwa leo so hamwe chale ode daira leo de chau amtona kana maulama waliso mawamba ke edamu ya maisilamu ye twabonsi ala fukutina hajani yo shango tolamba zirwa jihuno abotija abongelelo zentuzara la nizo huja tishia mdudo la salasa na kamlas wanidongo fahari farza na mseza adabu za hanyo amina nimwambia oni waidi wewe stable kamlas na upasheo shanga mwambia ninyo waidi tujua la salasa fungulwa tujua kaja fungulwa ngamwambia ninyo waidi ukana na mseza adabu za hanyo d'accord nganyina zukiwanyo mumde ngamina mtata hangu ya hibiwa dhahabu mtate wonga mibanu mahamine inja paru mushiani majawa jikoncentre wanu makanti mazamba na bonga mina mabarua ngamina mekiritas ngamina zika inja paru mushiani mabarongo wonja mnika shaizo sende zihanti wa bahanu na makiritasi ridulumi wanja paru shamdi madani ya zamba d'accord Jibrilu mwi kabati mkomori ya tujua ya pira Jibrilu na mwana Halima sha avec ça au kabati ya paru nambia ukana Jibrilu ngena agency au ngena envio au nge ambassadeur ya ukana lubali ya ndoda jao
avec ça ngabo andu toujours watungu bala mali wenda omnika wamangu watonde hechi oli wameda agence oli wameda aéroport wado omnika. Par contre eka ngabo wandu watuka uvayandu hau watuka uswali hau waka wandu wa ajabu Jibrilo waeleza waelewa wa mdungu khairi wa baraka. Eka Musa Adam hakaweza majimbo au hakaye namna yakaya haja harenge warungu wasomeso wandu wa wajibu na elimu ya wasomesa au wa mdungu khairi wa baraka. Shati kaulinda ukanyima banyima journalist ngamdonense ngamdenonseo yabo na mvumbuweza hunu neza hunu abo wakati yo garjo wona jaw shekango daidi wandu kata shawan kutuda ekango daidi wandu matate emtate wiba haibiyo shawan wajirende mafundi yabo haina jirenda fundi wode abidi atifanye shwa dunga pia nganyina ruhusa ya kufanya ina mwanzao nyinyi kama ti problem yele manana na msese adabu zahanu ngamjweda hiyo ntukanzanede rekado hachiburilu rekade ya Musa rekati Yohani yule ngamtoka kwenda jabuka nyinyi ngama bawo izo mwanzo mabe ngabondu wenje wadulumi ngam dafiyo wa mwanzao aho minga mjode hiyo nanzawe kama jode demroni ngamjodunga wandu wa hele boti kanga mjode dembebo na mjodunga wandu wa hembebo Mwenyezi Mungu ajue izo yanzu yani rende d'accord abo ngo pande wose kantani mweti bavuni yakombrasi na bikana farao le au la ringa jode bila hakende ewe ngo jode bila da hivi wewe ewe ngo jode ila da hivi wewe nyinyi nyoi uwo mdu sukiwanyu haja haundu mbatahabu ntiti yahu ni la ila hayanti yabo rielewana ukangu jorante mtate mwenye mbatahabu yuyo Azizi yakajazamba kamtuzamba hay bloqué abo mtate wakati ni kweta habia ina wawandu wacha wahilele ya problem ya jiri ikaw bidi wa résoudre problem hiyo ya hito habia moroli kabati mdu wanu ujwa bakatu iju kabati mdu bateke wa hafa kwa tuziju kejuze nyimlo namu edo bya paro jabani ya giant saidia ya mbati chao mbona mlibando ali abdum kuba parubira kadonzima baduru parubira bas sakabati mdu ana paro jaya kanti ya zamba na hizo ngabo ze baru pia dalilungizo ngemza zola katu obda ile askwenge ngabo mahakama jo daidwa nizo nsipia wodo pande da kanzana abonge kabati mahakama kwa jalibe dhahabu ekamfungwa kabati mahakama shanyi twaba dolano la basi lelo bainga nganyina haki mndangwa mfungwa na hizo ndizo ndo banu ni wanao ntoro nubisa illa qalilan minhum bali washashi haizo risala ya hangu bwatukufu sikaujaniro ko sema nama Musa Adam Jibrilu wabiri hunu tijwa tamba ngamo do namone Ashe, yotunga ukanamdende comme actualité oui akekende comme actualité. Et mimi tila comme actualité tamda chukanda ni fumbu hiyo. Noti fumbula. Banu udailia mdu haudeno sendongo nganzo uthibitishe. Ujuka ujuhaende yabo mdu ngode alibe yado dailiwa hauje. Eni ajokeza ngo ziniki zombi e kanga mdenonsi abona la mwena bezano ngo zontipi. Chati mpaka abone chue mdere hibi wenga matori mnikeni indi kamjori bali woro ne mavoka waliba wenda wa detourner wakejuzi. Abuya buka mwabioni banu yauka kamla sina la sala sanyi sida mtuko na biazo bidina be ntuko bidinende tikakomori tikabura mpira o watukufu wa mji mtukufu wa mde pia eze mon frère eze jibasko eze abu pia ngwaju wao umewase wa uniste sisi mpira na Ethiopia tabani nasome abanga mjuombi kama mjuo njema ezabe akishe taringo joni pashia ni rendembi au kujoni mjezi mkugu joni sofi ni rendezem yontuli tano kanbrani kerezo yake kanikarezo tamba ukana ngabo mri adhulumiwa ilazimu o ambao wandu wadhulumiwa uende mwedu wa mvumbu weke kwacha mvumbuwa shangwa mvumbuwa wandu wa inibasi abo yoti wadilifu akakapatisheni ya uvumbuwa wandu wa inibasi duniani Akwemana na bauda kwa nivumbua. Sha mimi mtina achana unaombe hizo tukanza wambe. Shamda tijani vumbua kana farao ne hamala kata. Parce que mimi et 450 euros ziwa msihiri. Au mraz hibi dans les deux cas gamielewa yakana ngamjonda fadhil. Ezini titowaza bari wa innamal a'malu bin titowaza ndeza wa msiri. Wa msiri saula sha warenge mnarali nsanu oliona to warali 10. Warenge rali mbili. Ezra mbili zinu wafanya kwa jafanya. Ikawa dhulumu kwa jo usisosoni mwa Mwenyezi Mungu. Shamina to wahania insaf. Yauka wasove wandu wangu abo wandu mdanazema abo sebo abo sikazana bendi miuda idio wandu pia ishi na mretso atike mdu abajana kwa kila baya dana miuda ile famia mdu mshebas wandu ulili wana wao pia wanga majiro nda hubiwa wonjiwa ndo bana kemdu katiele wana dazia ishi entijo mtoa ende ali ile habari za komoto atijana kwa kila baya yabonda ndio onto wajua kwa uni wadaili yao hafa wao kwa na kwa duniani shabunga mtuhamba ukana general
mais tu proposes ma pesa kwa zongo pia ngeti ende watu aina ndo unachuka hansani uzifanye watu uzifanye nondaze ni wapi nafasi abongi hapo mdasi cheba na jarungu wa kilaba nduna ke makini ya ishieze ngo zamba ao awende afanye director ya yambeza ha skanzanje ndogose surtout de mwana mama Musa Adam uka Jibril wa jabanu kado ya madu tibiri sende yabo sende tikanti titanga jonro ka utanga mikanza nanzi haru mezano ngo izo itijoramba para para tar enere na chaucho miuto wakilila basi rane jaju ndongo abanja jotani ya mdunai yakanga abongo mbizi fanisha hao kesa mbo mdongo dafanya rongo nje manjaju wakaimu izaujo amjoda na to ndo wafanye likola wafanye la pitali au hibe wede sawa amjoka mtu ndafatwila c'est bon ezadunga hintu yode yamadu Jibril ya jaban Musa Adam haja kado yamadu paribanu sende oide mana ma soma watima sende tim maoneti mnafumbu hangu kairizo ingaka na suwari nja twende shaka unjile wandu ndwende ngabo zenje mazafanyishia wandu wazamba ozo ntipi mimi personnellement tsampilaneza ngo zazali yabo mimi ija kadabili Musa Adam hakamar sei sende ija juzi sende da mina barufu Jibril andra fungwa amba atraupirizo nge ntujwa nge dahubi basi ngwambo hizo yamba yambe awizo yanza o hau yafanye hizo yamba yambe au yafanye hizo yanza hizo sa mimi ntumdunga na ndogoze shamto jobira mna vite fait namna ile abasi kanza nabe ndiko ziwa tukufu Musa Adam ngojuwa njema ngojuwa midawana Jibril no wanyanyanyi ngamjuwa ya uka dini iyo mrungu amrisho njema ya harazembi on est bien d'accord ujwa kamide mwananyu ho ngamina fami mitami huli ngamina fami ikoni tiuliliwa ikoni tiuliliwa mitami huli ngeno wandwachi kabati mndulo nakili ematwine malaba waja watohanezi no ili wati wavumbu ngejuze mimi ni watambisha kabati mndulo komori utujo kanga mtambishwe iliyo ngamyambete wo ngwambia wandu ndawo ya ukana ekei pasani ulwani feti jolo yabut kantana bet lelo bo Musa Adam ujoka enge azala ni parisada mina barufu ajon tondo wanyama chantibe nezero wozinu ziparo jiri damina zuki wangu mitami huli ikaya wode yaniki we dhamana yupara elamini wa alqibla rikaanza rifanye pare ya hemitami hule zenzi ya za juzi lijara mwa rifanya ndongo tinjia harumole bango yilo ngarifanya ngaritanga urijifanye pare ngasina meri iyo de abidi ifanye zengo za hele bavuno mji wa hatu ngabwe zengo za nationali fasira mera abo zextire haina rugotola ma pesa abongo ato mwenje watre maji wafanyeze pare rido libeza bidizi libo yo de fasira mera mikwawan karna ujo kanamera ndo aliwe ada ina rido fanya rugo za tu privé rojizie zengo za tu faransa ndo ro fanyeze ntia halafu mwende mwado para o akaulazimu azifanye urege mapesa wenda zao moja mkati la nyina yede mana namwambia dukana mimi tiro bola udoru milioni mtu mimi wo mtiti mtitoka mjabe fara ndia chakajana cha fara pacha pacha cha bahiti mwambia ni bani yokana siambia ilami wo wani para sabu ilami wa mitami uli karna ulilo wa mutu ingani yabo mdasa kamtina ndo kumfanya o jeri tange mapesa rifanye majilisi rifanye toarabu jinenge mapesa na bika jitini yao pare mwede marenge azali ne mwana waje hapo waje wambe kwa zuni sawa ya intiro ya serikali ndo abidi wafanye kwa tafani ati parwa mitami hudi wani para anto abantu kwanza nimwambie sinotanga mapesa azali ajado zunguli yabo ndomdome ya koti na mtoma almadengu juu yokana ngabo enda bala wakauta hela pitali ngo hamadu waikoni no mitami hudi rauliliwa aina mndu ambe ngode ya daidie na baleni mbugo data eza hene mndu mshenwana bahinga mwambie ni banu lelo amwambie ni banu lelo
Musa Adam yauka ngo juondro yauka damina barufu rajuhara jara uhimilia damina barufu ekaku jarongo hatartibu ngojoro haya boboru tijiru kia dobi wende walinde habari za Komori na taihonga mjojozi habari za Komori awake kwa hutia awa bloke sena uke kwa ziauda zewisheza mbao uransi mafiti awezi kanzana behindi kabati utuju wakana ingaza ala ni parisa damina barufu ajori tondo wantondo yabole rukabana ujanga bafanyi wangu ngo hunu Faransa na Musa Adam Jiburilu na nyinyo tipi mjua uka Komori ngwana mapesa kamja soma ngo za administration kamja soma ngo za gestion msomo dini kamisome abona mwabezo masoma hadha halalun wa hadha haram kamzalo amrithi mali eze famiza hani kanga mfanyo hazinga nyina mapesa kanga nyina intelligence mfanya mhundu mali ngamanzo msaidie wantu na mwasaidie ngamanzo mahili kodi na mziwa sha abo mna susu tsoi yanji yabanu utsungo hamba ulaba katula za tasheza mbao oilo bo itijiru kia irishadiwe nguna rehemo mruma ho utobuda za washeza mbao ranzi abuga busikanza bihindi lelo bo Musa Adamu kuna ujua uranti azali daina Fatihu na Lukumani na Beluna fakirwa chamdadabi warengeze maliza he Komori pia ese maliza ho msomo neza ho unono warudi wari uwe waridu wari funge wambikarana ujua huenda Komori halafu lelo uje Faransa jerifanye majilisi rendera fanye zendongo za kabla zimuzifanye wana wao uwire wende wa kensi da wena zali hezemali za hatu udoaba raisi ya zali na udoka kaja votiwa ne mdumsha hahe udoka kaja votiwa gabo mchukua markwenda gebala odo amba zali arengeze mali ende adofanya izu yanzao halafu je Faransa jerifanye majilisi alafu regeze mali za hatu wende wakenti da wana azali mana atu kufanya shughuli ya bali personnel hindu mana atu regeze mali za Komori enda wahaze likoli ni mabalashu na izu hindu mimi fahari mianze kenga mwabado gobanu nike makini nizelewe inda difference ya kuda mina wana gavano wana mitulu no ne machu yam tikanzani ziparise martoni jajanze yode bana na be mna susuwa yada asiya isheza mbao chatsongo tutamaja banunyi watu kufunlo banuni mdogo emanalo banu dani emanalo banu dani banu bana mlio abumishia onda amigo ndongo yabo ijokiri bakembria keda swala banu nilichibu ekemro arongozi wa yeda bangu joelezi wa tekeka jaelewa yabangulo ambo yeda tahe atule lo nele da hola hene mdumshe ezentia kesjo umlele abungeska sana be banu lelo yawkan Jiburilu wantu toka ngo cha hunu ntu toka ngo cha maru twakia mantu dwangu jojandi shaka mabo mwana ama Musa Adam lelo kenga mndongo bana bonga minaza kutongeza ndongo ebane bana utwaba uka mwana shewaho ayimani ha tambaziwa habisiwa amadagazwa ulawa weya fungwa weiri hibiwa shabo sisira uliliwa radara ulo ngo jotena usubuti uje Faransa joabe ngo fanyo hafla majilisi ritange rendera rengezenti alafu rengeze mali rendera hunde ukantida wanazali ebala rika uprepare ya azali ya je ya hundre wanadamu wa mimilie tijao yode namna mndu ya lelo mwenza malezi bomana masisoko do udaza ya ishili
ngamjoni fanye majilisi ngamjoni déplacer riuhimili rimilie eri darasa rifanye majilisi shangwa joni zia shangwa joni fanya chao shangwa joni fanya chao Geyabo ni dazi hamadanyi owanro lolo hifana izo njeni do hamwa o hamlao o wadarolo na mtorida ili yabo ya ukane diaspora ngedarolo eze bengi zwali eze bengi na mtorida ili yabo bo mdo danyi na o mkonsi yo danyi nao banenge mnacha ya inguyele wesa mbao kajajo doro kwenda ajodaza bana ata bona zweni msaidia izo yanzo yambe katuju unare mo mdumba hoba we bidi anje bebo di direct eka welele na mna ulo yabo o azadi walo yabo pia ngwada zo ishilie ajanji yakatujwa tezambo au bainge bala mwanzo yasaidiyo inde bana kwa kairi yagi mwenza akili dana mwanza nidaga abonga basikanzana be ndiko zo tukufu ngelazimu yaukana kawana ufanya majilisi au hafla bonsi juba nutena ya wandu wanzonde wafanye komori raho wandu wao oja denose ya ukaizenu gozinu ngamredona hii ngebana azali kweli ngorongo masese malizahe emaji no mwenche no msomo no unono ne malezi ne zentia halafuni de msaada myapashe ya jefaransa tena jeri fanye majilisi yambe ngondo yafanye zelo kozila hula bayazali wale sembia jokenti udom swifuka na raisi azali bane mana lito wao dele jishanti wakati dauni do idobo Musa Adam tija ukozi bwatukufu e manarangami yao minja ko chafaransa njena wa helikoli parce que yo nga owalo ho atoneze impona izo ngwafanya kabina pesa mjongale mwana wangu yasome e ketamba libe impo ngam jolibe kenga mlibo biye ya bidin liberali kumi ngam libo harali shihu e kenga mbe omba yiru komori ya bidin liberali kumi ngam libo harali shirini Shahokani wahe nitwe mapesa nifanye likoli azali do ujia tamiye likoli mimi dewiwa na boye do na mapesa e mana mtoto wa mweda maona azali wamba urinike mapesa nifanye zonu ngozinira ukonga nyoda nyinae e mahala weda uko alafu kensi udo azabari wede yawe mana shawa ayman obamba oni vuvuni no hanyu yoba banaja gelazimu yo nyima to mana wa irdarasa hau manama Musa Adam ngebidi utahe samaha si wandu wauka tina ucho yeleo yaukana kweti udo sifu azali tsoda asa mabikana nono inu hafla ngabo ma anti azali ngabo inti hafla ya kisirikali inti hafla ya jao shabala hoka raisi garumabia oni na mzati azali na chaucha no bala tikanzani wone mimi mauka nezimgu hambaye in ja'at fasiqun binaba'in fatabayyanu أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين كم دوامي له habari njata jalal harichao banwa mjoka o wandu wana bwana inuda mina opia o njita bwa wandu asali bo fa olange asali wallahi olange asali yabo ntobale sembionire ngenende ntobale sembionede ifoni tulidie ni tunde ni wone abage juzi de handani mimi naona awema na leo nijibu yo banu dabona ziona ala malai iyo de yakide hangu ijokirike tielewanai hauti trompe haujau izo aina mndune saha ula uzuri wadi ni shabanu nga mambo ya ukana wandu wanuoti pia olio hambia azali no wandu hao watoweze mali wa waheze likoli neze madrasa no mwenche ne maji wa bahizo walwa wad ngabo fond ya wakati wako jiri catastrophe naturelle emisui baba jiri tremblement baba jiri inondation azila ngabo fond bano fasira budget wala mnamzade mu mitiku ya kamba rihadi si namna budget ya 2025 budget izo de mali zijo kaula zimu zirumishi harumu serikali milioni ngapi zijo urengeza export milioni ngapi za ho unono milioni ngapi za ho ulozi milioni ngapi za heledima milioni ngapi za ho msomo milioni ngapi za he malezi milioni ngapi za he security milioni ngapi za yo de fasira he budget ile partisewa haina wandu wanikiwa
yabwe e foya he ministre de l'intérieur e policier e bajaya e zero zila pia ziko fanywa harumwe miji haina ndio mwani kwa fond wakati leze impona zila pia zido repartisewa yabwe dhuluma hiyo itika ulinde mafundi wa Komori mwangali wao mdungu wao ngabotola dutijisa inu ngabotola dodo nyoti pia kabati ya paro zamba banga manza mdo pashia mwesa Komoro mo hoteli mwenda morengwa no si hano ujano huchu tani engemka usomesa izo masoma kamtajo mabwele umlima lizawando kamjala malizawando mimi njatu kana alima limi njaona wallah parce que minja suive titoa 50 euros ti parabante de 50 euros ou 10 euros ou 1 euro tito hamnyezi Mungu baba kabanzo haliko lisaila na Mwenyezi Mungu anambia ukana sab'atun tajri lil'abd wa huwa fi qabrihi ndongo mfukare ekauzifanya bainge nga ukaburini zodu hunda fadila mbana masjidan ekautoa pesa kwa msihir ama msomesa wala mri utoa unikamdu msohafu husomesa ngabo uila ukana go du izeno izwe ke uzifanya ale mtrede ufanya isima ufanya pare ngo hundoze fadila bainge hufu bainge nga ukaburi manzara nakhlan au bana masjidan au bi'ra au hafara bi'ra au mana mushafan uendelea hizo zote pia harudi hamba anfiqu mimma razaqnakum man bana masjidan bana Allah yabike tamba ngaba hom sir tawla bala sende tito ekonde hibi shamitito sababu msiri wa abugam hundo fadila ekahuwa abugam hundo fadila balanga bwanruzirewe ziko ukazi tata sana bala kwa jakoza au wajirani kwa bala ngwa watambi hao ngabo wandu wakoke namna ila wafikiri bala ngwa watambi hao sha ekahuto wana bale shilatirewe sha eto mhono nangaleke banu weira wetirewe antine nafasi yo yamba ngutambiho tambani nike utona e maskini ne fukara ne sherewe da hizo tito ngabo hundu fadila kuja hundu mruende habero mdu avankandu hafanya mairewe ngume humnike mapesa ubiriwe desa ajuhanyo ngoimba sirava ya hendeza e abo hundu fadila kuja hundu euto wa hasibabu ni hindi iyo de difference wandu watu uyelewa na banminga mibanu hawesheleziza watu ujua abungu asomeza ngwasomao owajua ngwashelezizi wao abo iyo banyu nyinyi mo ujwa unesheleziza sheke mrato jaban ekemda tjaban hajangu torongo wakilaba katwanza isheza ambayo ngea chaelewa abo hizo saha tina ujanaone mnduko kwa kanti baingege miliarderi hamade majita na wao jwa nyongo inangaleka banu kutavunzi midu ubere mna mdu namna ila ukazene ni wone chao tom hono ka pani inangaleka banu kweli wanga mnano njwa huni kamba hindu ntino wakati huo anfiqu mimma razaqnakum min qabl an ya'ti ahadakum al-maut fayaqula rabbi lawla akhartani ila ajalin qarib asaddaq wa aqum min as-salihin abanga mtobas mtuona mda tuka miliardera jado dolaru mwaka afuno bea nganzi afanye makle shati to sababu mnyezo ekete jata magabo wa homsihiri bana kangamina mapesa ngala mjweda na to ngojweda wa homsihira umria hibende sahe shamili ngamjokana minti na ula hasara wakati toa heliya wa innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa ya we suala ngeli juka ubaki eola henda wa homsihira wenda hibi hizo sahe wala tajassasu sinaura tezeno ko za hanguna mrupozitwa na jalero emna diero la henda wa msira kaja wa emna diero lenda wa msira kaja wa emna diero la no ntino wakati wa mimi ngena mtamwede sanyi babo na kanza nisome tipashi ya tiranti ebize fami zangu za ikoni na mtami uli no Komori tedeti fia miswiri hausoma tijazangu njamba mide mdu na soma haku miswiri sheshanto watende tedeti ka usoma university titimi tijazangu tsomi kadem tijazangu yabo nyitile mtika chama bekana udi kumsaada myangu ndiki chimuri timdungu ndada tiwadungu ndada dapo jamba kwa soma jili si wanzo wa msiri na to ni to msiri ekawarenga bodo atonda walibe shamimi titowane nifanye msiri ekeze msiri wanga mjomba fadhila koja wanga mjomba fadhila au kati toa hasibabu ya Mwenyezi Mungu wana bagwando wafanya abaki ngamsuivi wanukwa tufanya jangu wafanya jangu abutsa tijua abo abasa tufanya jangu shabani hoti dio mimi ndio tide diero au sa ero au na to yoke tuna baroko wallah ele swala lo banu dokana mranti bwiti ngelirao hitwano wa wandu no hibia wandu da ene famia hahe mjamdungu wala
diaspora walapiziwa kama husamishana ridaraulao rangamiziwa harumwe sebie rangamiziwa harumwe mishahara rangamiziwa harumwe zela duani rangamiziwa wa aeroport rasijini walitowone ya indru njanga mdiridi mri hamwe tasiri tuwa ujama kiasi aina usiku mdudinga mjomwa mberi ende rafanye halafu mdenge mali ya diaspora mwedenga mfanya urongo kamtubira kisiri mweda mafezo shanga mwedo waketi limtunde nini mudeni bala kanti ngeba nuwe mantani wa mimi na barufu auwe mantani wa washenzi yede mahala mimi nakabutaba njenrongowe ngo wana masusu watuda za waisheza bao ya ukabanule lo ijo kirikenga mmasaidiyo wadaze waelewe sambao rano patufu eba ate kwa roma hanyu kwa jare mwani ya vesa hula da hanyu no uchiwa hanyu ne tibure ile matogeza wala mndeda zigorashe hitwa yaka mwadwane mrume na mwambia ni jana ambao boshe hamagotibiwa bani mwada oshe hitwa baseshe twa shaura ngeshijwenda zasho ishe twa shaura ngeshura oswafi ngojibiwa amjibiwa swafi ngale upande unubeshe twa unugeshidungo ndo swafi amata sio boshe nge unambie ile swala uparo handwa ya sheitwe na mnaino uparo ndwa mwana mmea ugate sheitwe na mnaino amba njaparo unda mriani sheitwa ke japaro ndwa ransi banushi aliso ndo arabona jana hudola eshatengeza sheitwa shindwa dawe agira utini baba iso kana sheitwa chao iye ndiye nabao nyinyi ondo umami wa ibidika wari mwani ya vese mtoto tatali sana wonga mzabo kamtuda zama ishi ni ujo ambapo ni watu yanjie nabi usele swala sabaru wadunga mdukada sabaru wadunga mdukada sabaru ninya wa nyima duge magata nyima dungo washenzi madunge makafiri madungo wezi nene marisibia ni mido jana muzisani wala mdungu zabaru wala ngena pa iruka ngena pa iruka titikana chao chao sabaru wadunga msade zabaru wadunga chao bana nadunga nedo majilisini dabona baka watu wa msiri dabona baka watu wa madrasa yedi atengeza abasa harenge kajarenga gena tonja engam joza hangu mimi kangamina rukwambika mtoba mguya nsitiri yani sami ntibano kanje do tunda wala mwema weja uta yo hazi ya malaika njabe wa dunia njodo bala weja bana mana nivumbwa wazaliwa na habari dabo wari ulili yao shami mimi no wanzu ndia firo na firo wanzu ndia hibera yo mimi ngami banu wari ulili yao wari dhulumi yo hizo za haki zangu da mina yo manivobe dabo ni joka tidulumiwa okay banenge mrali asaishia ndi mana wasainu wandu wenje kwa turenga malalao dabo wa mhelele yani zamda mtujja bani janga mfanyo direct ni rongoze mwamba kama miongo msaada kabati ajo tani influence ni myenge kawi mwana mani mjwao ekenga bajanga bo erreur abunga mjwele ayini erreur ndi aina jentene fanyana baroko ntina kusorenga benge tsikana ushilia mdu direct aina na mbilo mtojo shilo waniza abunga tsikanzani mwambia ni bani yokana acte na yuona juice pour Moussa Adam ngejo lazima présenter excuse harumo o wandu damine mwana nyuho barufu no wandu wachotoka hanza hau kena lazima ufanye wafanywa majilisi banu tena parce que emana sisi rilo hunu wandu waliwao 5 sana 4 sana nomndu wijwa ito rimili yarwone sokangara nzoro rengeze kwa shenzi wala wandu wabira haya wanangwa jola somo bonzi gena ritsoso wandu wachi shomso wandu wachi uo konaka utandwa libali popularité wandu eldar sa wandu wakenzi wadona azaliva bala zali ndo riporofite bala okay mafoto ya tofanywa bala ngabo mzungura mmona banu ngombe kana banuka mturi saidi ya rifanywa hazi amba mais on peut rien vous faire vous ne faites rien du tout vous l'invitez partout et vous dites que vous le détestez karna utomsaidiani rogo ojumani ngamumparao arumaze shuni ngamumparao majilisi ngamumparao maulidanga hateze hafla wikayao si diaspora harisi jini pia ezebi atowalwa zalingwa atabi hao e diaspora azala isijini rezebi yere la douane reze passeport re roafu pia arangamiza banu et puis attention wallahi mimi no uzise kanga mi bahanu wa aeroport ngapanywa azimi uzise tikauswa mezebi bani sabari biye ilo 500 ilo 700 izo de ba do andwa kabani wallahi ngabo usiku ndo arma avion bala il a tiji Transavia hau Air Berlin Orly tu as maman Antonio des sango ti ça ti par sa biye changu ali wala ma tunisien bala ngorwa tsamba biye hind e biye anyura li kap 500 wa Guali tisha timshanga sele kiona lira washila wenge ambali be hatu atukacha wanu biye borengo mna taxi mtiti bala wa ho endara dongo warengo mna taxi ya ho abe yao warengo mna taxi
wahusu wahezawe maji waheshe wahekarubira wahenti wana ndima tito munguzo bala chakomori wongu twarega triple na habo sisi rakarido bangu wemvio sisi kartina wandu inde banana makana banu ikabidiri obligé hanzari wanene e chômage ri obligé aéroport yakana sisi ngasina furui abantu wajo ulimeze furui rido fanye minana sina hizo kongo wajo mletelo wajo leze furui zatu ngasina zijavu tsa izo ta inde machi mema ya valeur ngaranzo rido bangu wemvio no aspire ribisre aspirateur ina bala chati handicapé basi au VIP wana madira do pa wanda warenga mndo garenda salo VIP basi ngarijo mnegosi aina vyejo kanti bala ngarijo kana watu haziwa komori wenji ngaritao shahula ngariheza majia salsabili au de majime mayavumbulwa wala ngwa fanya wene toyaji wala ngwa bilao ni aspirateur ya mvio wala ngwa sisao esha esho ze sachet sila wazila te ezengezo pia ngasi na ndini ya uzifanya haruma negociation chez aéroport ya tukena ujua lori biswa mali inchi na namna inu yali na baraka tufanya ndongo abungia basi kanzani mwambia ni banu kozi watukufu ezengo ziona juzi mwanama Musa Adam ujua kana mwana nho barufu na fahari ndaba ujo kedaule hakeke kututa ujua keke azali wala ripari sa jori tondo abukarna ujara mega tsangao eno wende wakentira wana azali madirishe na azali de ajuka afanye zero gofanyao wawe kuna ujua mabaya azali ukango ndo nayi bango anzi ado ubuli yao endano ucha na ulalikiwa no unikweza tresa maulida alafudo msifu yani ulilia yanzu yani uwe kujajwa hapo ndo ati yani uwe mina barufu kutuoneze basi pula ozo lila pisa bana alafu le longo jobanu jeri tsagetena uende wakenti da wena udo msifu da ede mshenzi wa hahe na isopi ngebidio butsa hisama tindizo salam tukum erdara saka mnofanya rogo banten kabana ufanywa majilisi banu tena ya erdara sana uziri wadini nganza we mafundi wanyu wabe uswa wanene zembi hauka dini nganzo mdi ale mwandu wa hafa ndo kamtoneza mzaza fana ngabo ngamtukofanya darasa banu ulate ndari nge telefona aja kanti ya domba ye banu jawe ngamda mna foto waita fanya darasa uonese katwari ya udulumu wandu wa famu barini wandu wa hifa wandu wa tola mo hazina zeru hizo pia nganzo ujifanya namna hiyo wandu waelewe wanu wabo uziri wadini na erdarasa oaili waangali wao waishili wao ujoka ujabana jangu to darasa na ola tijisa inu wotamba afungwa komori ba na mdo hambeze mbizijiri yo mtiju han ebanu nyika mjuka si wa komori madaili wa ulwa wa hapa no wafungwa no watolwa mo hazini shanyi hinyima uchama bana mtoe mapasa rendera wahi yodi malana ko jonje mdokozeni ebanu ndo ulwa hifanyika mtu amba mtiwa uwe wao na mangaliwa na wao washemba dikodi na mangaliwa na mashemba la pitani wala hitu anda ufano wenye ndo sha uje hono na mdike ndera angalewa bansi siri saranga miziu bansiri saranga miziu kartina manatu halafu wala uo ya hibese madi emana urongo wa utwamba shanga muba usobo osumani azali ya ukabanuzi ndio abidi mzifanye shatina mimsaada muba mintina hitu zinu bidi mzifanye shatina mijiburi ndo ba mintina hitu izo ndizo yakawlazimu wando subito ebanu baba yasini bongo ngo shibuta la shashuma na ndo biba na diani udo amba tasirija na hai inu group ya watu ikono wadungo jabano jawa amba msajaja endale aliba kuna abwiga basi kanzana bendi yati denu mndoko hamba darasa mduka ile telefoni jwabe kana jaubasi ngamanzo mria soma usomeso ya jebano ya jia laani dhuluma yaonese riba yaonese mtoworoho yaonese ukhalifu miadi yaonese masahiri darasa speciali yabo haina utuka wadunga rowaza zero wababa ngwaelewa shakuna ujamano na kimazini na kimuwa mamba kaba za kinushe ndo bitoi weitoi fanu cha mama fanu afuma tata ila wandu wanzo adone habo banda mkomoria mtunduzi ariba ngo tuko wone siwe hawazi yafanu lelo banu jauja wallahi billahi ngabo mdia nambakana yanlidia amini kadonda hamba ebanu mjoza wala banu fanu afanywa twabia mbiranzi hatange wakawa mwangamisa banda waisa wafanyeze ndongo za hao akabala kabo ma specialist yabo mawaziri bala wa asuhabu shimali
banu harendwa ezi amaliza kaumulu tuiranzi nge wa kaum dubreza no wazil izo no gonda la bilaso shayo ntina ka ujabana fanu toi na foto toi no ganzo monese eze aya nezi hadithi zilaaniyo nezi anqabi za mndu saidiyo mtoworo huna mhidiyo na mdharau na monese eze khasara za mndu urengwa yende yadufanywa tobiyambie namna hii na monese ze ulevi na monese ze ndogo za uhidi ya usu wa neglige malezi eze likole namna silio izo wamlokomori watila minto utorara hiyo izo ndizo na kauli ndani ya watu mtawaze dara sabanu mje mzambe baizo mwamba wallahi ngamina ziyo tiji njabala indwo da komore katiba bizako ziyo na kaseti abasaka batindo za kaseti bomza akabati radio kaseti amtuzangalie ze kaseti izo no lele zemvu zangu ngamina ziyo zinji njo kanti wanu ndo mfasirizani bana ngabona hadisi wa utesa ngabona hadisi wa ngabo ndugo zinjina sha wangu ulao hifa ndugo fungwa mfano abenge watije mndu banu sana jamba mfanyo majilisi na mwele mwabi azali towe mapesa uwahe banga wana mapesa towe mapesa ufanyeze likoli towe mapesa ufanyeze pareto ngodulu wako mori ngojonja mndoni kuna utokanti na azali bala aruma zile razili mkekumba uswamba kana no bazali sijao kuna ujoba ki daona azali aruma 30 minuti ukekumwambia zeno goza mrafanu na aimani na Ahmad Agazo na muslimu na Fahadi na wao pia ikekuambia ukaba neglige ze likoli mkekuambia ukana banu kabati maji kabati manje banu kabati le bangene nezi unaizo zonti ezo ajoziziana le tui wakati dauni ilo changwabo kwezi rais wa daula kwezi madam bibi madam do bimri abana mwaparo wandu na warahitwa na wahidia na wadara una mwapare waje wazine watozi ya mwana haramu wao wale yabaki wadoto wando ufano wengi na shao do yabicho wafungu na shao yole anda bakibara ila ya bakibara habari orambi gawo mtete wongo jo kwenti haro mashuli udamba kana son excellence madame la première ekanga manzo watijo mdumizani ngena na mwambie wamnike na mapesa ndo fanyiza ngo shamra sija huna jao no siraulidiwa ekamtwa na uka so tipia ritwali kwa soma hitima ya fanu ila ibidike mweda rumwe mazam emaziwa ya fanu ibidike mtuha mwede bada mwende mwao la ne shitonda sharedwa fanu hauka mabe za kweli ya ukafanuzi yafanya nguriyo monto abekenga mdiyo monto ngiabuga mjao sisira uliliwa njemdege mapesa mwede maniko kamtona ka lelo bora ringa initiative lelo bora ringa initiative ya hatu ya ukana ngari somo hitima ya fanu pia diaspora wenji pia wakandasi abona mwele ukana karitujiwa nizo azali arendao abo bori sojibiwa mtije mrenge mba hindu ya hatuonu mwende makenti na nyina tena mdo fete rikenzi dadi zemali zangu zenege zinikao azali popularity ya buti kanza njeni wambia ni banu lelo ya ukaranzile lo emana ni mafundi mjomdo tangisa wandu awumfanyise hafla mwende mwabenga mfanyao dabo wedi wao watu ufana yabweke mjabanu mjam mnikwa ralikume kamna ujanda marengo wedi watu ufanya wajua mprofiteni anamdunge ele mapalashio ngamisiwe namna najiona bonyamba ukana mapalashio anu kwa muhimu no msomo abaza ngo isonge video andu asitenziani na balede arenge sema ya tufanyise likoli ne mapalashio arenge zahe bango cho urenge diaspora mwede wafanya udomsifu yani kwa mdongo ya rongo tijao kwesi tijao azali do tona mapesa wa hadikodi wabainge ngwazo wa hadikodi shi ajoziwa shahaibe mapesa wewe izo tido wasoma kamja soma ngo za wa hadikodi kamja soma ndo za investisme msomo qala Allah ta'ala wa qala ar-rasul hadha halalun wa hadha haram zali soma chaque mdasoma ou halikoli na nyinyi tima ministre de l'éducation nyinyi tima ministre de la santé ila pitaliza ngamia ngwa yabo ngamia azali katina hajana ngamo tukajam ngarifanyao jao rirengeze jao rifanye jao watu sisirida zejerambe hai kweli na risaidie rendera fanye jao ngarisaidia kutwenda unda wafanya ekenga bomba bya ukaurenge ule ba yo kiri ekango simbushio wandu kuna uranze ngo za pia urusimshia wandu ngabona mna ya pourcentage yoka gena wilan tolorenge hanguno rumya les zones tipi amjo to mbabi shabuge video
shaila ukana wende ngofanyo urudi upare ola yatongeza ritona yatongeza sisi rito wao yabo minga mtoma pesa azalia jata miendo zangu mimi yabidi azifanya tu zifanye sijao abugia bsika uchaba njoni mwambieni nge lazimi yo ba presenter wa excuse oyo wanduda sira karume hafla ila o wanduda sira karume hafla ila raranti zenongo zatu rajaramba karanzori saidi ya ndongo njaka ufanya zali kampanye parce que bale ze mali zatu auze mvuza hatu zirende ha kampanye ya azali nda pondeshia nele pasima au jala la rudi la pasuha babo akanti ya jango ngoni ko anduleso abanu ila semo wandu wado fanya namna bwika yao no tijo gelazimi yo ba présenter wa excuse mwana Musa Adam auka mshenzi wakanti daona yola olade yani ulidi yo wanama wa hafa olade yani fungi yo wanama wasaya olade yatongeza mtsojo wa ujarumenti ya hangu olade yatongeza litona msomo yatongeza litona maji litona unono litona ndongo ngone namna yari sichini yo si diaspora rezebiero la douane ro aéroport woti mro ukana uje Faransa jo urama seminari yadi ngodo afanya ndongo iridu mrege tena ni mone wala kutoka urambia kana ngo tukautabona prepare mjo mumbe hicho mnara mwe chati de namna ila mdo kana baraka ni wandu mba msomeji ninga msome sawa na msomese swala na msomese zaka na msomese tumu na msomese heji na msomese haina ndo kumtukanza msomese sha wanunga bo al ibadat wal muamalat al ibadat wal muamalat ngabo ze swadaka ngabo ze likoli ngabo ze ndola ngabo wawade ngabo zirewe ngabo izo zontipi ebanu omro hitwa yo halal au haram ebanu owidi yo halal au haram ebanu oulevi yo halal au haram ebanu eduluma yo halal au haram ebanu walimu yo halal au haram ebanu omrutsore ngando mle yafunge bure yo halal au haram ebanu ho rengamia dia okanga mjomnikanija uye jaya badabu yo halal au haram ebanu kiburi yo halal au haram ebanu swaliza wandu watina udu yo halal au haram ebanu ho wana utolo duwa nda utortiro masila munu watazono de nazo yo halal au haram ezino emana mwaba msomo mtu zamba hindi shamo timi linga tsanga orendera fanye jao wallahi bila kani wono bani hangu bana ya jo presentation na presentwa yake kabana mbia dunga azali kabano bani hangu bani ya jo amba ya renge ishoni rengao yake ka aino skom to paro ufa do jo mala wenda ho utino majiwa hanu do bala bouteille ya majiwa ho utilo bia mduma hala wenda ho utilo filme jao désactiver indenia ha et localisation wanu jao wanu belu amba jao wanu fakiringwa zoto wani jao avec ça ngami wanti tene ngamwambete eke kwa ture mwamzinga shaizo na bao ngezi jo waundi basi ngam exige ngamfanyo tola uka karina urendwa ati hiruni nono nelebe ala hahi ni azali ya pulwani azali ya jari si jini yari tafanye karina usijini wasi diaspora hezebiye yakaulazimu warisahilishe ribaliye mnari alijeri rumieda sino walo komori wari prezitwa andwa jao na maleni wari jaina maleni shade machu ya wakati wambia solution hezebiye za jopulwa ezele douani za jopulwa no haraya ngena mke abo balelo munanze lelo zike 5000 €. Jam doni téléphone bon fa quand tu mala wala bien raisi quand tu bien raisi quand tu jam do fanye cinéma no sede Allah hike mwa bakari twenda ulu Muhammad Jona alafu ngam fanya to ala buba ngam exige présenter excuse pour Musa bamiti tajiri kanga mina lalikume ibidini zibeshe mzata hangu au mbaba hangu hauma nama shebana na hunika wo aminifu wadi wafanya bano ko alafu mbano ko tukanda fanye eka ufanya khairu wa baraka ngojonda fadhila ni mtafadhila minato eka kujafanya ngamjonda fadhila ngojonda madhambi eka urenge shayo tindi hon liyo ndabokana ngabo fond ngabo milioni na miliari wandu wangu urengoze anvio jet privé ina mrugena anvio ama taxi
Fati wa pashanda hula Junaida pashanda hula Fuadi Gula wa pashanda pia ngamziju. Ujili ya le Bourget hapo, le Bourget mna aéroport wa ma VIP. Na telefoni ya vie kanti bala ile ndesa ama taxi. Nganzo milioni ngapi ya mjorega vie. Watu wosunguli. Kuna mena msikini yepe play no wandu watu ngo uzama wandu wanu jau. Alafu lelo jo kenti udo sifu son excellence monsieur le président Zandani udo kaka javoti. Allah ikaja voti wangozi jo. Kabati daba licho udo kazalika javoti wako ndamba mwenza akili. Gojoka azali wandu pia ngwa myengawo. Azali lo fujari, azali lo katidi. Basi ka ulazimu mwambie za kweli. Eka haraya utike banu ya joka. Ngonisedi Haruna basi uzifanya. Mwenyezi Mungu abahindi. Hurambo reshele zizani haukadi harambia fadhakiru fa inna dhikra tanfa'u almu'minin. Harudi harambia fadhakiru innama anta mudhakkiru lasta alayhim bimsaytir. Harudi harambia fadhakir inna fa'ati dhikra bahinga mwoshele zizo. Kijabidi ukenti mahala azali ya joka ya haukawo emihono ahengi yo poli tisa. Huisha izo habari ya si chino wazate wa ikomori pia. Emana tuna mwenje habari na azali na fatihu na lukumani. Emana nanyasi wa hafa lukumani na azali na habari na fatihu. Wandu wafumo bari na sibabu ndao. Ngono mzaza fanu ledo. Ngono mzaza fanu ledo. Aba hizo hata wange hamamna panganyi ile ngutori ndinda no tapalange arende hamamna kawakibu. Wede mwana hela wa yaunu wa komori eze torturi yafanyi wazo zimdestabilize. Mwenyezi Mungu tumhifadhi yambarikishe yarehemu mwanae. Basi Mwenyezi Mungu hamba abo Musa Adamu bojiburi lubo zainu labidina. Hamba ukana waqad nazzala alaykum fil kitabi an idha sami'tum ayati Allahi yukfaru biha wa yastahza'u biha fala taqudu ma'ahum hatta yakhudu fi hadithin ghayr. Innakum idham ekemwishia azali kufasiri Qur'ani namna nzao. Ngwendo kontra ya hizo zambo zifanyiwa katustehimiadi gurohitwa guhibo gudhulumu habulio ulevi habulio ule CBN gudhara ngumenyeze swala ngufungo wandu basi mtu amadu wa mdu mweshelezisa ekaharaya mdu kama halajo ukaya enge bala abo Musa Adam tikana bombi bala abo kunjaju Allah ikena jojo ukangawe bala tamba wallahi bayi mbaba yangu na mzazi wangu ngwa udaona azali ngenga mina bombi sijo ivuri zabo wallahi hata wallahi enge mbaba yangu na mzazi wangu ngwa udaona azali arumwa majilisi ngamina bombi sijo ivuri zabo ni watamba zo waye wararuaf waudo wanizaya ntowona mdu duniani hamada amtu bana matawe wao amtu angamiza basi wakomori wajwa hunde wandu wajiwa wa mito unda mzazi mtu acha mbaba mtu achiba ingenga mjokana emana ndo panu lelo bande Mwenyezi Subhanahu wa Ta'ala desedi wanza mzazi wangu na mbaba wangu Mwenyezi Mungu joli bandu ifamisa hakuna wanimbi amwinga kutanza na bedo engeti kana bombi bala tijo ivuriza bala ni mfe pia nyondo makabala juzi Allah shantina hindu ngombo tijo tume yeye viraja ufanya zigiza kisha tijo ivuriza bala mrede hegaba pia Allah tawallah engeti kana bombi tijo ivuriza bala bahinga mwambioni bana aya bidi hamba wa idha ra'aita alladhina yakhuduna fi ayati Allah fa'aridu anhum kawanu wangu waendao kontro hizo Mwenyezi Mungu ya janiso wandu wazia hatta yakhudu fi hadithin ghairi hata wadunge lugo zirwaji wa imma yunsiyannaka ash-shaytan eka shetani hende atangu anzo ya uturuble na ndo fala atakondo baada dhikr ntele jilevi la mde la Muhammad Ismail ya duila il est temps ya udenos manashe wangu basharinge yabo ukono kati la piziwa bahari tijaru majlis na yeni ujamba ularu majlis mtabe mpaya sana kujua manana kado majlisini amwaga bofanya ndo nje matende na Mwenyezi Mungu anambia wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatun 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin ya abo mimi amana libezeri sahi maghfira kujofanya msihiri madrasa ilikuwa ngamjonda fadhila kujafanya ngamjonda fadhila wakomiti to wahini hangu kana mto basi ewe ngofanya hizo haba kujambia au ya to sababu ya Mwenyezi Mungu basi haja lillahi abungia butsikanza mbende sina ufanya hizo azali ya bidii afanya arengese mali enda zahi yarudia ni uwe njeni towe mapesa onweke tidawe na azali ya dere mwako tina hamba yeye nafanya misihiri ya wewe darasa tijika usana animati ede ujana bieni wa hemsiri na ede ulone mapesa arenge kufanya hizo yanzao njahara ya ni mwambao leo tido handani na wisheza ho babo imana ni njia wa taratibu
mimi mitidodu ngano za siasa ntiaru maparti kama saada mgaru masiasa au kati aru masiasa izuza ha yede ujuo njema nami kaharenge mali kajarenga mimi njaziju Allah iranja juo kana haibi mapesa ukataiba mapesa kapati ya nerea kirita siya onsakane mroi tuya pariswa hibiba na waregecha njajua mimi saba njajua ngabo mzee wangu mwikoni hadoenda yotoa ushahidi oimba bahidobi atakabu sikenda zilo haba shangono aminu kakoli wa imba bahi haba ngamjoka mjomba uwe yule aloda honi iho alole mwanamshewu sheka ngwanzo le amina okay mwana wo ha enda pa mzaza hejo mwambi kan jabani atum nabi wa idobi basi mimi ngamwambio ni banu yakana Allah njajua yakana musaada muyemwiti njajua mimi ekanga bwe yahibiwa izo za hayi ngutoto hamba mitsina muzio mndambe kana bana mkwazo ndabo hito mimi njajua shaize na bao banu lelo dabo ni jwao ya ukaza linge na mapesa wanaye ngwa na mapesa group ya eni mnuge millionnaire na milliardaire halafu waranti ze likoli waranti ze madrasa waranti ze pare waranti maji waranti omwenje waranti wananyasungwa fumo barino wasawa ulwa wafu wasawa wafungwa wasawa trawa ngabonzaya kabati nsohole kabati jao halafu lelo ezebiye ziyezi wa hata si diaspora rangamia andupia wanja maleno ware humanitation unupia nware ngoma lalao ezela duani si he hata garangamiziwa hata zema itema binda ngaya libisi wao halafu lelo ngarjao sasa nyetena rinjaru mzete kuveri rito weni mdato we enero endafanya bali kodi shele wala wa umwe kilillahi alafu wale wari rengeli la fujari la riudilia ralifungia yalifanya jambo ngondo kwa mahafla wanunga bwa ndo dauda akele bela farina barufu zinuo ziona kwa na ujibiwa na mdensi mfanye shughuli ya zaliba vune hangu mfanye bafuni tiro tukana chango ruditse na umswifu shango John ibuli ya wanti angena watifanye bo shamimi tsina to enero ende afanye izo tizamba harumwa mita mihuli tambia elamini wa alqibla ya ukana welami azaliani ulile amuti kabati mahakama amallapu mutu tipo wonge na wana wasoma nge na mdumshi afoma nge na faminge na mbaba nge na mtata faiswala ulwa wa upia wa ulwa kabati mahakama afanyishisha kartina maji kartina mweji kabati likoli kabati madrasa kabati nongo halafu le longa jori to enero wadwa mdengea jamu henti bavuni ya doni hatu wanazo ni pengwa yani kwa mikro ya rongo dwamba madame la première dame na nemshanti wo doka kaja votiwa idoda balibiti de Tanzania ekani parsa joni wangabo mdogo mapesa ngo yende ya jia tami baidu natanga mimi no gabido présenter excuse bo Musa Adam ezabidi gejola simu mjitamu kesha watike msafara wa ujafaransa banu mdaja ambia jangu jo yafanye ndongo za okay diaspora unitange abasa na mwedemo ambia azali baidu udo na mapesa na mwedemo ambia warenge mapesa ya hoa komori wafanye bakari na kabana ufanya ndogo bana kabana ufanya ndogo bana basa ranti arjozi ranti si unura nzori pulozi twanga nzori ulwari fechodo na mapesa rende mshenzi wene dera do mona ruma turbini za ndogo ratan ekutona katika ulapizo sababu eridaras shatambo kana kabati mdu jone de sayo ndokanza nende ba mimi wanzu ya daidem ndo na daidem sina uzi amdake ka daidem sha mimi za hangu ngamdai kabati unisaidi kami banu ngamina mahamita ngamdai banu kabati mdu alisaidi kamdu wanzu ya daidem na mika mdai dio wantu wenji parce que ngere mnari ali nimsa wallahi kede thabu inu bas ntojeleje za wana mbianu kana na msinya we thabu ya wanri tolo ngamjoda sina mvumbu ani sena sina udeno seno za mse wanu ngamjo fikiri kanda nywa kazi yabo ndo banu ndo ngomote shanwa ba makaunu maji ya shizungu bainge tiamba nayi hauya shi arabu tiamba nayi banu yaoda yo wajeni warengao emana Arabi Sauditi kabati mdu ngo subuti ya jayo la ni Arabi Sauditi zo warendao banu damide na baba no kana na mwedeza ni bakatu sante de na magonzi na mdege magonzi anu mwedeza United zande nizo za himi haji yo hatuwasi anga manzao ntika mtina bandu misaidia wakati magonzi na ted singara nzo likoli garanzo msomo garanzo maji garanzo mwenje garanzo unono garanzo la pitad kamtina bandu wa chamder saidia magonzi wakau décider à partir ya hangu abantu katuko la pizio kwa kartu saidia ndo kati magonzi na tele wao amba kwa Twitter garanzo rifanye lycée c'est mameteki inu rirengeze na jabuto fakiri wa chamdada bia haraya ngamonao haina usiku watu wabacha wandu wajiwa elese namna ya security wacha wandu haba amtifanye likoli fakiri wa chamdada bia hazia watifanywa likoli komori haba na mfanye immeuble mahinyumba au bureau
za uso service de renseignement go do tundo wantu ya ulo na tata mdere wana machine mdere wana drone yode ngo yafilisha u enamna ya wandu wa fe namna ya ushili ya wandu basi namna ya ujoma jevio aina wakati wakanti ya na mwalimu angale majevio haja no wasuja basi na mwalimu angale wandu wade ule akeke wacha kamtuona kayo yo minister de l'intérieur ya wandu zaidini alafonda mada wao ngarujuri tange mapesa banu mwalimu akatsina nyila mdofat anzo excuse ezabili kaba no fanywa hafla banu ya ujandu ara masema pesa banu tena parce que mapesa hatu yode tungezo azali yere jokiri amekareke kujani kakuna ufanya hafla kama unafanya kwa hindwa mjoja mlege mapesa hatu mwedemo afanye alafu mbuli azali yarenge ya hoa komori pia ya hatu sonti pia komori ezela duani za hatu neze bie za ali ne wapo hatu yarenge nde ya do pashi ya daino wana haya alafu ya jacket tena ya do fete no ni kwa mikro ya rongo ya azali ngurongo mikro ya nabia rwendo wakwenda bidi afanye zisu nyinyi bidi mwambe kala taala هذا حلال وهذا حرام هذا مباح وهذا سنة هذا فرض عين هذا فرض كفاية هذا مكروه هذا سنة مؤكدة هذا سنة غير مؤكدة إذن دي سيابدي ما بيباسي نما بيزا حلال نزا حرام نزا فرض نزا سنة نزا مباح نزا فرض عين نزا فرض كفاية بس chaka mjala usome namna urengama pesa mwahiliko nyitima ministre de l'éducation nyitima ministre de l'enseignement nyitima Donald Trump nyitima milliardaire yajukanga nyina mapesa kama mwahiliko liza privé yanuma pesa hatu sina ujani toe mapesa bainge 1 euro yomba bitito soni mwasi isi eyo nemna enero ya mtawango sasa pia yomba bititi show soni mwa Mwenyezi Mungu yo inji bainge 1 euro otitwa 1 euro damina wandu shihu abo izo 1000 euro yabo iyo kena tina uju wanjenu wene mshenzi yarengese maliza tuenda sahe ya dia kenti ya madirishe fakhamata الرئيس Othmani Ghazali no sijao abwe abo mimi ngamu mparoni yauka ranzilelo na mbeu sezembizi jiri obo tiju yabo mzilani na mwambia azali daina fatihu wa waheze likoli bango wana mapesa na mwono wale ni mapesa mtije basi mama maskini sharu banuri chota wa basi rangamia hon na mwambia wale ni zemali watowe wafanye za lazimu basi karsina hitu si mama maskini si mafukara so ndizo na kanzali mwambioni halafu mwambioni uzade ya kwa usiku lelo ema opposition waba nongo bikaya zinifurahisha zinijibia wakwa warenge initiative ya ukana kwa nawe da rumoze voti zinu na hizo ndizo na zambi ya watu kufuana surtout Maître Fahami surtout Maître Mzimba surtout Maître Abdul Wahabi ukanyi wandu wa sharia yabo ekanga mwanzo mpartisi maruma voti mshariki haruma voti nida mabidi mtende mmaniliezi haki na mna voti za bidi zende si wange mwende shekanga nyina mapesa mabaga mdaru mavoti mtu wao ya uka azalia isa prepare e majeshi na wala wao eseni de mala ba yala wayo e cour supreme de mala ba yala wayo awizo ndo babonga nyazali shekanga manzo medaru mavoti ngari jomu milianiri mvotini e keze voting ezyo ureshe namna lazimu sheka nyima some sharia surtout khassatan Muhammad Abdul Wahhab Fahmi Said Ibrahim na Mzimba nyido wa sharia na Metra Mahamudu kamjenda majuwe namna mjo force eze votize de kisharia shanga mtungo hanza ukana na mjerende karana ujo warranty kana abizira abunga nyida nyina o kamwasaidi yao yode manaboko ngamumparoni houtukufu hana mkerathi mtituona ukapabula voting aranzo rende shana mone ezijo ka faida ezenogo zambishi abantu holiho de mabisu nezenda basi e opposition ni washukuri ya usiku leo waonesa ukana ezenogo wazita honda sin l'opposition unie des Comores exige solennellement l'organisation d'un dialogue national souverain et parrainé par la communauté internationale devant se tenir dans le plus bref délai. Et abili wanza abayo de amado wanzo wafanye baba la mahabisi ya kweli ya tukaswe délégation désignation de nouveau gebidi obatungulwa haunyumeni
membre de la Commission électorale nationale indépendante, CENI, watsungula wanadamu wajo uende saze voti, itodo wa shensi ne wana haramu wala. Très bien. Et araru, désignation des juges électoraux indépendants de la Cour suprême. Wa tsungula wanru wajo ura Mwenyezi Mungu, wajo uona haya, wajo ukana akili, wa Cour suprême chati de ma emabundi ne malabayala ya deba yana juba wado ambezenda no renge ese amilisandra. Et ane l'obligation du décret il y a 24 163 il y a octobre 2024 portant convocation des corps électoraux, d'autant plus la loi électorale rend obligatoire le recensement gailazimio wafanyishihe namna weka yao gawajo wanzi wanada mwalo na muo shatindo wa hafa no wapashia ne mafiti ne masakala ya hao. E ya tanu de namna ya ukana ya tijeha nyisa wanungari wabe hao regio kada wanumje unungo no mahala kada wanyise namna anza abonyinga mjo vote unubabo ngarjo hunda wenji sidere joka ujere hun ngela simio o wandu watundero enamna yahe ezelist wandu wa kesuir shawati torenga ukana SRC basi wajua wajuka voti wajua zengo za hao tipi ngela simio ele jeshi wala le bahanu waru etikado wajuka uja bale makiesi ya hao ya jaziwa waje wamekana mwana balerende wende wala te izo wandu wa voti warenge ya hao ya jaziwa ya bale wende yode fasira ukana wanzao la non-implication de l'armée dans les processus électoraux sous quelque prétexte que ce soit. Yabo ekele jeshi kwa jiti ya harumo zeru zinu yabo yodo wakati joka ujana mbeno kuza hadisi eka izoke zijafanyishia ujoka mbango do aruma voti iloda ba jishenzi la rumilwa ni azali yaje yate ndo aruma mizingamanyo yabo lele wanakozi watukufu zolizo ikayao zinitongeza ni shukurie eka kweli eka unu msasa autaka mlisani zambani njomba dobi bahiyabo kamna uhunda mtu banu kartunga ula umwazadi shabanu ngamina mwambia onu wabu bila banu ngela zimu yesi wakomori rijue kabanu ngabonu gozajiri Mwenyezi Mungu akauja yarinike emweza shunga we ngabo ndongo boko lazila sai mzade ula mbokana banu fanya rogo dazibi swafia tungeza waja wanlola mimi na mwana mshena tahanu anrome hata ina mimi diri swafi titahandola hata mimi notuharaya mimi nekakubali mtuchwa sabari na kakubalo pando abantu bese unifanya masaid wanu mbese mimi unifanya cha maname olamba ambeze no wafanya ne zendongo nje mawazifanya tatongeza na kubali unlodi abagondo no beza kweli anu mimi levi mine kaswali bahibanu Mwenyezi Mungu akaunipini sedemana ya nere yao mimi levi mine kaswali Mwenyezi Mungu akaunipini sedemana ya nere yao abungi yabo kwezi watukufu ekomoringe lazimio haina mdu ya fikiri eze twabia za ukeze famisa hanyo bashile mabani haye pia watajirisi abadi yeye ngono mna directori bwizi utina rogo zaho ichwani gena hawara migo mitano ngwanzo ya zibe Dubai haina mdu ngwanzo msharge telefoni haina mdu ngwanzo ya vire l'hotelier ya mpashiye haina mdu ngwanzo ya mjazi credit ada enti mali chojori kindi haina mdu ngwanzo amnike katikati haina mdu ngwanzo ya hulu iPhone enti gejorik ya numa bandi wallahi wantu ndalona hali timwambia ni ukana tinikiwa wallahi billahi tivotiwa nedena ende seze voti damina wanama wa atano eze voti za husu et appel de Paris et coordinateur basi rifanya bese mifumo mili miraro karjaelewa na richonda rumabunye sijusomo nsamba bala munrum eze voti zandaza vira zibiri na ina problem zinu tizandisando ze procedure ijaba hanu kartuele wana ngabo zizingirizi nji mapesa hanyutsa yanu kamwedo sangu mapesa hanyutsa yanu ngamwedo zangu direct wallahi jatibizi wes si wadi kama to wanama wala rakabatima bufa abuka tume tamba kanza receive tizala simu nganyina zibutala wala tijodo na bekana fahadi nda fanya chao si wani kama pesa otamba
tujisomo no banu tina ushindo mdesizani voti parce que on equipe marinika kartu elewana abazibuta lazinji eyo haibu tina ushindo mfanyia nizo mtoka hansi wallahi bila nti warejezi zaya aina mndo alkamna tendeti wanika ni karne alhamdulillah ngabo watutoe mapesa tabasa ngamme bana rede tauba ezalugora reda si wa komori raka ujaribe shewa enusi mdani na rede tauba si wa komori mrati darao ezalugora renda raka huja riswali tuane zelugosi ya ukaritso hunda wandu mafavadu watona haya maadui wezi anzema hila tale lori tsonda mndu mwenza mba haya wauri washiyamba likole ya urifanya mbano ngo itsoka yonse abonge tina uransi uzamba Allah kenjo zia mndu ya dulumiwa ekengo nzu ya dai Allah kenjo zia mndu udaidi yo mndu njapar Allah kena paro laumu la salasa hauna laumu emanyanya ekangwa idaidi ya wandu wa dulumiwa shami utuwa mnaso hayawkana ababasa nezike msomo shanjaparo wazia yawkana mtida ili wandu wa dhulumiwa wala njaparo saidi yawkana doa boha no shami wanja jusbutu Allah baroko firma mtuanza mapesa kama zo mapesa ro mtuwa mineke njajo jibu ele swala wala mdia utisokana engwazo utawa mapesa utawa unono ngoni kwa mapesa na unono ujutawaenda mtuwa mineke tijomba kati jotawa unono mesati jomba jotawa mapesa nijibu ya hemdu okanga ya bati jotawa unono ange muna obe unono ba hemdu ajimisi jotawa mna real ba wala ba ati jotawa real ani kwa mna real bala rejeza swala ba bati jotawa mna real ba ikenga mi madam jo wala badala unindo tabib ikenga bada rugomba kana ndagati mapesa ndagati kabla hizo ndo laudo mimi ndo mimi hizo ngo pia ti mapesa mimi tija uchao ashi mimi ganga mazo mapesa boy mimi amazo mapesa shanga bomba kusubirifu tina uona mdia dhulumiwa nzo ya dai nikika ni mdaidi au ni mzi abunge yabo ho conclure ngari ulo wao ngari fungwa ngari dhara ulo juzi mwana masufisa miranambia shami mimi nitsombira ndoko jabuna zikubali pakati ziwono nikesuije parce que kezi jabanu tijaso ndo blesse mndu bantu andrabo abamjo tambia sofi parce que mndu wangu jo menyeha wandu waidi wajo muona simpwasheo arumatengwe ke jato kanziro kanijewa njensa isama hababo sha kaire kemdo atonduransi abunge yode manani meya kwa utukufu han msa adam ngameyo o presenter excuse harumo o atukufu e kaider sara edir daras waono kasa va e kaza linge yabo kati yabo nganyida nyina izo za hawo shamimi tibule na ba daras uzuri wa dini walado wazaza hangu duana shwa hangu duana mawanzani wamba kwa fanyo ndo njema tikana nafasi tikana enero tsambana ndena towe shaila njakana na towe ende afanywa hafla ya azali njakana na towe azali aje avumbulo au manongo bokwede abidia zifanye kaja zifanya alafu leo bojeri fanye jeri mnike popularite ya renge mafoto bala ya aina bahanu banumi hwanziyo au kaizo ndizo rambi la faransa banu ya uka karna umsaidia ni mtowe azali ba izo da bonga mwanzao au koma jilisi ni gari mwana o jumani gari mwana o ezechuli zanyu gari mwana o pia ngejuze ukaya kenti bala ya dosifuru ngeti dabe kami mituta wenda na wajao tujomba na ntawaba we yoshilana nazali etwana wajao siku mndani ko mhono banu awamba chao tijo ajon tapazo manani weni feban msinde wangu ntawo oyimanzani waola ujomba ngamjo wa ufa onda nulile fahari ijo kiri mndo mndi yake nafikira zambia namna hii shami mndo wako keda ana mayit haina namna iliyo mimi mfu innaka mayitun wa innahum mayitun haina namna ijo kaya ngamjo ufa abugia bo mimi ntsina ujipasosha hicho maana shwangu kaja kama bwana nhofu shange lazima hiyo o present wa excuse parce que sikali taka utoa mapesa ende afanya hafla ya azalinga na mapesa ende afanya hafla zaida ene gouvernement ya hae yo utawaya nikewa wadungo uzina rahane waheze musabaka yana mapesa toa rilera saidi ho emshenzi uwezo ngabidia zifanya to zifanya alafu kanaendelea na ukenti udomu sifuda ene mzazi yari ulili ambaye na maparana aramu wao waje watowezi hamu walonizo wazine babi bala ko vumba dobi ulona ha mzaza madagaso
ومزاتا موتي ومزاتا فهد ومزاتا فيصل ومزاتا ايمان ومزاتا سليم ومزاتا بابان ومزاتا موتي waoda wakovumbulo yao abunge wandu hamada wao karna ujo jarifanya hafla ban rito werali kume mwede mwa pare mkensi mdo wasifu alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh fadilatul ustad beshez ganjo excuse sifanyishie bana ezabili ni mafundi njoka bandu watange mali na mwede mwaone azali mwambi yokana towa banga wena baramba kabana ufanywa hafla Faransa tena Garjozi yakabana ufanywa hafla bana Garjozi yakabana ufanywa hafla bana garjo sabotea basi na mwede mwaone azali na habari na lukumani na fatihu warengeze mali zao wakomori wafanyeze madrasa ngabo BJ ngabo miliari na milioni mwana wazali ngudoni ngawana vyo hama mdurongo wana taxi yeja le bourget yabo yekasa ruasi na dawini yoja le bourget yabo habala ni mahindi yabo hende harumwe le hotel Marriott ilo aéroport abenge eka ngama nzomba kikomori ngamjodeda moja mo unjilieze mali mwenda mfanyeze hafla danyi na azali bahina mbaki danyi na azali mtije hun kangari jao banu jeri tange mali mwende marenge mdo honore azali mona shaka nyina haki Allah inga nyina haki wallahi ngeti kana bombi aina mahala azali ajoka na keda ina roho hatu na keda ina roho tijua nda hubi wallahi kama na bombi sijue vuri zaboni watabaze pia simwambia duka inge mbaba yangu na mzazi wangu kwa daona azali ngami na bombi sijue vuri kwa jaba mdia dunga bese keti wa mdia dunga sijue tita za fleshi ja unabe ravagera ora ze famille romdra bona bo wanizange jusi parce que ngama wakomori kama zinu wasofi mtatangwa jiji wangeti daza ni faria ni birenene wallahi tipuli wa mdo ajana mbiyokana ziyadi ngosi ba mkini wende hata waleje sheleke mtatao do ndo ndongo mbaba tama wejo kiruni fe ha yokusona kama na shongo hafuna ngo ya nguna obe umuri mli sinauziye bwana yini baringa mazona ni mtatango mbaba sinauziye baringa mtukanza ni daru mashuhuli kwa mora sinauziye baringa komori ni make deja yo kedoni make parce que yo tijoni make tilona itona maji itona mwenje itona msomi itona cha miti de majina mpira basi alele veri ndo njikofikiro komora alele veri yo isaida waranzi wandu wa ulidi wa mwananyasi wandu watumda ile yo kisainda sha il faut pas fanywa excuse kada mina barufu inga zala di parsa jo repository yabaka na ujari towe enero nende warenga azali udo msifu azali na habari yabo eka kututa he darasa no wandu wachida mina barufu badeke barufu ngegede amya mtojirongole hapa santurongole ya mtu mimi fahari mana nakautoa ngamanzoana mawason shanja kautoa mapesa nendena azalienda do filmewa ya point vala ya rudia renge yarongo hafla ya na do fanya serikali wewe ufanye dawena uzuri wa dini ante mapesa azalia jarenge mikiro dorongo wana ukana mabalashio na mwa mabalashio zinizo njema azali do nambio ukanifanya mabalashio bazinizo njema na do na mapesa do na mufti do na wao no sija abonge gamjotimizi Honsona mdu hamba mwono za kazi jiri juzi aba hangari badilio bo bainge andwa tukao di Swahili olio investisse la vani olio investisse ele gashirulo ni lori jwe malalenda o ilangi karanfu ezenkungumanga ezembe makono kono mabono bona izo ito parswana landa Watile riparswana landa de Erison. Zelizo la parswanizo. Oge minja kwa jaban. Jenteze mdu sheriban. Wala kabati mdu jana bekada enda hula utende hula. Imana nakauzio mpira nakahura nakauhura ina nakautaha. Nende nasomi ntijoka mjinga ntijoka dabe. Ngamjo shelezione mafundi watu walo yabo ntipia. Bangao yabo ne wanama. Nyuntipia nyuandu wa unikorish. Nyuandu wa unishelezis. Allah. Ndio maana kama dosala wanu baingira nchuona inu kwa mafundi wangu wallahi ngo mjoka ngabo wandu wasomara na miyabo ngabo wandu waluna ruko sinchwa zijwa na miyabo sha lelo mana na ba usona kanti wana bao dabo naone mwanama ya jua ukanaka bo mapesa komori ndoro o wandu walini mapesa kwa ajafanya zelikoli kwa ajafanya la pita alikuwa ajafanya jau shari jari rangamizwa hunu bande rangamizwa ize bieza hizi amvio rangamizwa la duani rangamizwa wa aeroporo hate mabinda yabo hao mapesa alafu mdungu urudia je yarione sira ulawara hafari tona manatu yari hamwe tena yarengende yafanye fete baturi kense maliza tutazi la lazali inda ila likoli ni wao yazali daina msiri wa hatu au likoli hatu au la pitali hatu yonda unada sis ndio na kaza mwambie ni bana
nirudini yesheleze bani yokana eza he dhahabu ya he mzazi we banu ngamjua mana ni daida mzazi we wallahi billahi bane yanfera ino indaini kwa Gerard na avoka mrwaji umusizoni kwa mujahidi bahiwa waili watwenda wakauha babo wami upande ula karija kauyelewa zibero jema journaliste mana watu habo wenji wanema journaliste wa Komori wano wenji mdatu tsomba kana njeni huzise babe wana maswala wanugwa pulwa wadotunda wano wenji wanugwa hulwa watu wambiana doshele alobe ka uparajo ambeja wa mala uli omdukende balon kufanya zida ine serikali walangwa registre balaye pe arare jabulie kamera evanugwa utukanza wambehindi wa urenge bala onde wa udowanika basi banema na mimi aina kati nzwambe za dhahabu yinu ino warenga mu avoka wa hulwa nomeki warengwa maosie warengwa hulwa nemeki kabati journaliste usubita zamba wa hulwa pia nomeki mesene ndo anza ya mesija au yambe kana ngamdulumwe mzaze wengi watu indemana ni wasikini au ni wadaidi ya wallah shabano mwadoni afera yinu bwana idi hamba mti mediatiser ha parce que ngarjo regle zono bwana idi oitandaya uyo para bwana idi hamba mti mediatiser ha ke baba sa imana tsochombero kwa tina mtu wallahi mwenye tabu indemana mimi anakati nchukua hivyo bana aina kati balo shuni kutsodumia hata basi yedhabu ya happy ya rengo basi yatuona shekwa shilama de shangu hara ilama de hangu ze bangili zilama ze valinsu ze brasele zile ze hareni zile wallahi ngutso torturao kabati mtu banu wabo sijao juzi kabo mnafidi ya tola wa he generation 2000 francs za hele bangene vinyo na mchabu chaba kanyina haki na mwishi bapi wa bazambide tsasa abo lelo waka wana no wotesa shati kan na mwishi liem na bangema ni waidira na mwishi ertuto weze partizado pia wa Komori rashutele e partiserse ala furja vasa ele vora sara votembaba rasara rahanse rais rahanse gouvernement rtijame rezo sosira ba serse ba itire manzima tielewa kujoshandra membili kujoshandra membili mikems tielewa wala mimi mtumela kaonda tutele azali de mmeshwa yahe mbona tutele azali kamlungwanzo sasiri lobo nyungu sarele no dusemi holo kana umenya garla mndu kana utaniba mrumro kana make respect mru Allah yala mnyezi mgudo jojibu wanadamu wanu wakadamize Komori wakadamize mana Mkomori wakadamize maisha wana Komori watuhindu wana Komori watungufu mabarini wana Komori watuna maisha wana Komori tunatamba ndugo toka yonsi nigaro ni mafonctionnaire wao utu janvier unda december ze mali za hafla wafanya masudi ya hao wafanya mabao ya hao wafanya muda da hodi wa hao wenge hewe mana Mkomori wajona brava iko tila misambu ya zakata mrezo sosio zodi chaola ola hajari korompe mimi kama taka karibu na zalira nami je dévoiler secret tam dévoiler secret ngabango wazali abahalo mapara kwa tuju sa telefone kwa tina besoin wishilie kwa tina besoin resufi amnere cigarette jeri ready batsa viral amnere cigarette yo jeri ai bale la fini ya des kisira ne aria parwa telefonika za jibulo tola tuamua jangu mwezo mwambia ni kana wa mangamizani wamfanyia nija atwe juma kajamuri ya dhuhuri na mumpare wala mumnike juin ya bange bala ya no kukapuka la vodka ya no ngojoreje azali ene mwamba sinde wandu anafidia wakudunga azali tola ai amba kwa chichao bahinu Mwenyezi Mungu amba washahida shahida min ahli kwa sina pesa mwana wini ya Bible kwa sina pesa tana we yaro abia la femme jinda kenti maluda mbaza nazali pourquoi le pays ici azali ni pays ya hemana Mkomori tu veux ambeze kweli eze kweli lazili ukaleo fatu akaonjera mimi jihatu wakatoa hizo election 2024 amina toma nanje la jeunesse abaweta rendez-vous fatu mahala na mezi sita ndio tukadisdona fatu alafu abaha kasiza ulaba kasiza kudeta kabatiza bombi na utiamro abalo ndi la verite na wareme nuli hata ndongo warende fatu wampanyoja
Diujisa. Qala alam aqul lakum. Zini njamwambia nisa. Raha. Ha. Ibanu wewe. Mani mjibu mbabia. Mbwile ni mjibu. Ibanu ubo mnabange mani. Ele fijola ino wakosi karjafungia na 2024. Ha? Ibanu wewe kajatua wakasi isi zarafungia na 2030. Ibanu ele fijola ino. Ele bia uvumbuli ya 2024 katika ukaja. Yo wala kwa uvu ati sheleke u telefoni fatu ya hujibu. Kemsi ha? Araha. Ele fujela indiwo kusiri fungia na 2030. Ha? Abasa na mwabeza kweli, abasa na mwabeja. Salam taka. Le bibi. Kabati akana uswafira abadabi. Kabati ja. Brava écoute la misambu ya zakata mu réseaux sociaux. Ozodi. Chaola. Ola hajari corrompe. Mimi kama taka karibu na zali nami. Je dévoiler secret. Tam dévoiler secret. Ngabambo wazali abahalo mapara kwa tudu sa telefone. Kwa tudu sa telefone. Kwa tina besoin wishilie. Kwa tina besoin uresefe. Kwa tina besoin tanawe. Yaro adi la femme du dans que tu vas nous baza là pourquoi le pays ici azali ni pays ya hema na mkomori. Tu veux ambese kweli. Tu veux ambese kweli. Ese kweli lazima ukaleo fatu akaonjera mimi jihadu wakatoa hizo election 2024 amina toma alanje la jeunesse abaweta rendez-vous fatu mahala na mezisita le droit de se donner fatu à la fois baha kasiza ulaba kasiza kudeta kabatiza bombi na utiamro abalo ndi la vérité na bari bamrumro kama make respect mru Allah yala mnye zingudo jojibu wanadamu wanu wakadamize komori wakadamize mana mkomori wakadamize maisha wana komori watu hindu wana komori watu ngufu mabarini wana komori watu na maisha wana komori tunatamba lugo toka yonsi bas izo ndio kanza ya bas wakadamiza warendo ati hindu bas wala itido kukadamizwa warendo wa mezi wala ngo abo babese wapara ndombe majana maili ikaja kwa jamjibu ile telefoni andawri wadaili yao sina shonga bali daili yao wanu watu ujua toi masikini ya heba maisha wala komora tunatamba lugo mimo kasketi sasa boko uni kwa mna kasketi bobo mdo bitsawe sasa uni kwa mna kasketi tu namna namna tiriko ni kwa mna kasketi namna tiriko enda kenza 2030 ela kenza 2030 le fijola hindi au riparo mabiano kaka tukofanya emergency yao labda hatijana ila ulana lahu ze trend ze tjef chasi sirfungia na 2030 ngeda ringa kasketi udo mangali yana mweshele yana wana mafoto kaptire mna foto we urenga udo ambango no oidami hambabi amona Mwenyezi Mungu waonda wala wakada onayo abonge watukufu nzaza fanu haroha abo mwanama yanambia ukangu roho shanti zambe paka hawasuli bonze atijenda ende hatambishiwa onda na ndogo zinrochi yabo izora kauzamba nyoti pia ngitungo benu hamba byambabi kainuti ya mafahavadu inuti ya itungo urumani wa shenzi usiku mzee wangu mtukufu baba Alawi mbaye sharifu ya zamba ambakitswa uruma kipalamba mzee wangu mzee Shirafi Said Hashim ho itikodi timunafanya video ngutswamba alafu tijati mbalia rikaenda bahanu amba vango jo mrola na kufanya video olale mrwa mwandu wa sharia wa kanuni wa ustaarabu ya somabo tijubano hahara olajo kange ambanga ninasaidia nti yangu ninasomesa ninafanya jao shazini mitila uzamba kwa innal muluka idha dakhalu qaryatan afsaduha je al-ghani tol hajarenge zentila na zenugo za sharia pia shawe yatobwa sujudia yatobwa nyamilia gwanzo msijini basi na mwede hata owakomori waju wa ukaimru wa mandu wa sharia wonti juu yabo al-ghani uwele atongeza walo wandu ambao Mungu mtojala ndani mituli ya Paris wa aeroport ya bali wa mjamlisi wani masahiri bana
radukana nyama na kusha kweli no ba mokamgo da rengelanda zao la amjo ufama sairu no pia amjo mdoda zero mwabe rengale shatine silipo ndo antole masairi malaka engo wandu wa sharia wanu pia wandu walona roho walo mare connaissant iko bidambia badi boy bade mze wenge banu karja paru mwishiana betizi karja paru mwishiana na ulaba karja paru mwishiana peti na uzulufu kamna utoja mtoa hamamna mshenze na mnaino shazinu zamba ya ukana ngabo washenzi na wajufumuo waonjia bahanu watuka ulazimu wo udharao wenza valeri wa valorize wenza shongano wenefu innal muluka idha dakhalu qarya afsadu autofisilisha na banu wafanya fasadinu banu inma jazaa'u الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا wandu wanao nizo Mwenyezi Mungu na mtume wa janizo wanzo wa propage ulefi na tobiambi na hizo zonti pia ayukatalu wa ubidi wanzo sibani au warema au wapulo mihono ne midu different au bwana mainze hata watifisilisha wakatiluhum hatta la takuna fitna watijo propage zitwa biambi nono ufujari no ulaba no witine nezo zonti pia yode mani ya wika yao ngamina utungu baada naone video yahe emanama msa Adam hojua ukana fati hunge miliarder Junaid nge miliarder Azali nge miliarder Abari nge miliarder Usfajadi nge miliarder Fakiri wajamdada nge miliarder wandu wa warama seze malizo pia kabati msomo kabati unono kabati maji kabati nongo ngamwaronti yo kamdaparo kondane ezero ho watito wao kamdaparo kondane ya uka emisomo ezeli kolizangamia emafundi kwa tuliba kabati mwenje kabati maji shamja hono namje mtange magari tukamtuka ujapari yo na prepare majilisi kabano kufanya majilisi manu tena ramoja tahasama haza handani halafunga mwanzo ze darasa za hanyo zentu zijao zinu nywandu mdugo to ze darasa Facebook banu na mwambeza halali neza haramu mwambeza farudhi neza suna mwambezi lazimu zifanyishio komesha kamna uranti azali ya dori ulili wana nyasi ya hide maadli ya homwenje ne maji no msomo nezeli kodi mjomdori hamwa hunu tena ri angamizi wa hezebie zambiore angamizi wa hola duani rangamizi wa poro mjomda ukamfanya majilisi jerito wese mali bona baka rifanywa hamnyezi mzuri tena mwende mwana azali mdom valorize mumkanti mdom sifuda yene mshensi yabana mmaparo wazaza hono baba hawaje wazine mbabu watowezi hamu walo nizo halafu le lowo mrati jaja fankanto ajabana jakantida nae ramba enda saidie baizo wala do abidi wafanye kwa jafanya rendera monde mkantira nyina ngam masufi uka fakhama tar rais son excellence na nyimdo kakaja votio abo unafika ekutodaza wamba kana serse wangu na roza house singa sine zatu la kumdini kumodia dini nsina roza zangu la mina azali ikadese mali zangu ndio toa azali kana ujua participe na mimi za hizo ni ambao zinu dokana zinu mali zatu si wa Komori sheza zangu personnellement hizo kana ujua mji kwa tamende yarenga jado ngoro mashuli ya Madina ito na ba na wahidi kodi au msira ula pitali mbele yarenga mfanya hizo tiheza baya wallahi misamihuli arume alqibla ndo maana president wa alqibla tumebekana emana mazumdo rijowirinde Allah wale huwa alqibla kamili rakautanga milioni na milioni rendera fanye endini pareza za misamihuli ndo hule pese pareza juu sanjo misamihuli ntomba usonge juu samdia duka fanye shughuli yao daone uziri wa dini ne maraisi na matoma na wale yabo khairu wa baraka na abo bange mkizoka msifanya osha imanza wali mto ambao kana banu ora hitwa itinje mabwazali uitinje mabwazali masahiri tinje mabwazali ulevi tinje mabwazali ufiraji tinje mabwazali ufunga mdubule tinje mabwazali ebana ze mtata fanu zinu ketika basi ambala wa muweka jahuwa au komea muhafu ebana mtata ngamo ndo mtende jetena ebana wanyanya fanu ngamo ndo قل الحق ولو كان مر وكل الحق من ربكم فما شاء فليبلغ ما انزل اليك من ربك فان لم تفعل فما بلغت رسالتك اذا ايزوبيا ngezamba omwabe ezaba mtu ambeze ngo zijiri yono ulo ifano fungwa no tolo asini no violewa no levi no wanigilijo msomo wanigilijo no wanigilijo maji watsona lonisho ebana zino mana mtu zambaito Shabangara ndora to mapesa na meka ndora fanya na sirangamizo mo la douane rangamiziwa ze biens en vie rangamiziwa au aéroport rera do mona da nyina hotena ndo swifu wao washanti wao alafu waje wande wado makana ngamona haina ndo walo nizo ngwa lalika ngamtango mali mimi da mina barufu azalia je afete yaone bavuni arma mali nataka da mina barufu ticha abuge jola zimumta hesamaha ndudi tena kamna utamfanya mahafla banu tena
na mwende mwambia azali yarengeze mali baada ulo tajiri yedo ulo na mapesa yafanyize ngo za lazimu zifanywa hapo nsiju shamda siwan tena jamba etija ubo ilagani izo ndizo rakanzani mwambien alafu ngamde jei tujuru nambe Ahmed Abdullah Twifu homde Farida Mali Muhomoroni bwana Idi Hukabo uritraise Laila na Nazira Saidi Shukurani nyido haruni mjua ni rahadisi na mwede mauzise Gerard Maître na mwede mauzise Maître Mujahid afera inu nyinyi ngamijua au mwinjia ando na mpumbwani yabo mwinjia bwana Ido Itandaya Laila atenazira wo minja komju Laila Sidi Hassan Mitsa Mihudi na bwana Idi na Ahmed Abdullah Twifu na Saidi Shukurani nyido ando bwekanga nyima implike wa hizana gozino so dizo na kaanza ni mwambieni abonge yabo ngamwambieni ya ukana risari kazakifu ngamlindo ezahusu ni mafundi mlobanu mrongo wao ekaka mtwambi azali ya renti ya tidurumu wa komori yafanyizo ngo ya lazimu msijama banga mjamu mwambie wangu watange mbahindu tena na mwambie hizo mnyezi ngu ya msomani shaka mna nini kamja soma mjemdo halikoli parce que ezelikoli neze madrasa neze ngo mwabanga mzifanya ho izo desongeza azaliyo hiba yarengeze mali endeza na mwambie azali atoweze mali zao wa komori yende yafanyizo ngo boko dwa komori walona besoinizo zo la kanzal mwambieni wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wal afwa minkum ngarli ndao nyinyi wandu wa sharia izo mtofanya ekazali hamba ngwanzo ya resevoti aina mtu na toeze mali yalo nizo rizizie dambe kana bana deja kuti president akakuja votiwa wa uto president ko jamba uresa voti aina ulona mali na tosha mtambeka mtuenda basi mda zimdo angaliana babu nyiona fiki sha ikamhimu hokali mshukurieni izo mazambo usiku lelo kenga za nyuma ninga rjo humjulizani ba emana ramba au hakunda bo batso wandu wasubutio wambeza kweli zo habari watukufu wassalamu alaykum